Ngiyanibingelela bafethu umkhanya kude TV King SMC Mr Delicious ushoti bafethu abanye bathi uthu shoti ngivele nelinye ke bafethu kulolo engangilibizwa ngalo nami bafethu ngisaphuma kanje kuthiwa u Mr kodwa u terrible yezwa lonto lelo ke ngalivala kodwa ke sengalibiya kodwa nje u terrible I was a very terrible man yabo was a very terrible boy ngoba phela ngabiza ngo terrible ngisawumfana nje yabo lonto le ukuthi kuphela yabo nje ngenze izinto eziterrible. Okay, now ngifuna ukungena kulena ke. Bingelela nje nababukeli bonke abangibingelela bathi nonke nababukeli angingene kule. Wahlukana kanjani uNongoloza noNgelekejani? Ukade beyifuna le abantu. Wahlukana kanjani uNongoloza noNgelekejani? Okay, angiveze ke le. Angeke wazi ukuthi wahlukana kanjani uNongoloza noNgelekejana uma unganawo lo line wendabuko yezulu nomhlaba ngokwenombolo. Ngoba indabuko yezulu nomhlaba leyo nto ikutshela ukuthi inombolo yadabuka kanjani, yaqhamuka kanjani noma yavela kanjani. Yavela kanjani, ivela ngobani nobani, kwakade kwenze njani. Uyayizwa leyo nto le? Now ngifuna ukuthi ngiyivezeke le. Uyayibona leyo nto le? Ngifuna I just want to cut my story short. Nginga prolong. Yabo, ngingasenze sibe side. But briefly and short, yabo. Ukuze nje abantu bebe naleyo nto understanding ukuthi bahlukana kanjani. Yabona bafethu uNongoloza noNgelekejana ngokwendabuko yezulu nomhlaba, ngokwendabuko yezulu nomhlaba mina ngokala yini umzukwane mina engawushayelelwayo. uNongoloza noNgelekejana babephakamisa u8 bobabili. Bephakamisa u8 bobabili. Kwahamba ke angizungena in details ukuthi kwahamba kwenzakalani but kodwa kambe kwahamba baze bagcina sebesebenza emayini bobabili. Uma basebenza emayini bobabili basebenze egcineni kosuku kugcina manje uNongoloza ethola omunye umfana okwakuthiwa uNgubane. Lo mfana okwakuthiwa uNgubane amthathe uNongoloza ethi cha hayi Ngelekejana lo mfana asihlale naye lona mfethu yabo usemncane lo mfana mfethu naye usafuna ukulokuza impilo yabo leyo nto le yabo ngizomthatha ngicela ngimfunela umsebenzi kuphi na emayini naye akwazi ukusibana khona nesimo sokuthi i-age yakhe yayisencane ngaso sikhathi bamthatha bambale akungasiyingane but umfana nje usekhulile mhlawumbe I think so uNgelekejana noNongoloza uNongoloza kugcine esenze njani lo mfana ke esemthatha behlala naye. Uma behlala naye wayesamncane mhlambe approximately mhlambe 18 19 noma early 20s lo mfana wayesemncane. So into eyenzakalayo ke uyamthatha sebehlala naye yabo. So njalo bemsebenzini uNongoloza noNgelekejana beya emayini lapho besebenza khona. Bayaya emayini babe khona abanye besebenza khona emayini yabo nje ukhonela wayesebenza nabo. Yabo ukhonela lo igunya lelo lase 28 kuthiwa ukhonela. Yabo lonto. So lo mfana ubesala endlini lapho behlala khona. Asale uthi nje mfethu uzopheka ke yabo lonto leyo mebebuya nawo usephekile yabo lonto yabo. Naye bemenzela yonke into ngendlela kufanele bemenzele ngayo yabo. So ngelinye ilanga
yabo lonto leyo unongoloza akhale ngokuthi ayingeke akakho right yabo lonto leyo yabo ayisipani nakayi yabo lonto leyo ungeleke jana ahambe ka eSpanini yezwa lonto khumbula lento njengoba sebesipana kanje base bezama nabo ukugwema lento ukuthi ngoba beziwa njengabantu ababenza izinto ezibugebengu yabo beboshwa kunje because sebezama manje ukuphila impilo yabo ezongaba ezongenza ukuthi amaphoyisa babe ku spotlight understand ngiveze kanjani babephila impilo ezokwenza ukuthi babe ku spotlight akabe sebenza yabo so lo mfana usele la yabo uyabaphekela ke kanjalo mebuya uphekile kanjalo yabo lonto noma beholile bamnezi imali lo mfana kanjalo nje akasebenzi yena yabo lonto so unongoloza ngalelo langa ke ethi ngala ngathi akekho right ungeke jana aphume ke kuseni ethi eSpanini mayiphume ethi eSpanini lithi ithiki indaba yezulu lomhlaba wayesenqwathani yezwa lonto ngoba babephamisa u8 bobabili yezwa wayesenqwatha ilokhuzana yezwa lonto yabo ummese naye yezwa lonto yabo wagaxa yabo wayesegaxa yabo lonto le yezwa lonto yabo wahamba wayeSpanini yabo vele njengoba eSpanini banakho vele endleleni nakhona aphinde bedala yabo lonto noma ukuthi khona into evela mhlawumbe izinto ezikhanyayo bengithi izinto ezikhanyayo kusho ukuthi izinto abangabothi hayibo nangu uyabhayiza lo uphethe into kanje yabo lonto izokhokha yabo nto bayakwazi ukuyinqwatha yabo bayithathe kanjalo yabo lonto aphume lo yayizwa lonto le uphethe kanjalo yayizwa lonto ugaxile yabo lonto yabo athi yabo kanti uzojika endleleni yabo mayijika endleleni ebuya uthi uyabuya la ufica unongoloza yabo uphezulu kwalomfana lokuthu ngubani yenzana uyamthafaza yabo hawu kanti kunje la ngisho manje yabona manje vusi la engikhuluma la khuluma indaba yezulu lomhlaba la yezwa lonto abanye abantu abayivezi lento ngoba manje bafuna ukusaba ukuthi kwanje kwacima kanjani yezwa lonto mina ngishilo ukuthi mina ngisabuseki ngoba wazi why ngiveza le ngenzela ukuthi abantu babe nani babone ukuthi angizili kuzogoqa abantu mina la yezwa lonto ngifuna abantu bebe information ngento abayaziyo yezwa lonto le mayifike lo mfana uyamthafaza lo mfana yezwa bese ethi ungeleke tjana hayi indoda phinde nakamhlola udale yezwa lonto loyidala ngingayidali mina yebo lonto le nami phela ufuna ngidale nami ngoba wena mfethu sinawo phela nangu 8 yezwa lonto le kwawamagunya lawo omabili yezwa lonto futhi nje mangathi amagunya ngeke ngisho amagunya wangasiwa amagunya nje kuphela se28 lawo yezwa lonto abantu abadabuka nayo i28 ibona abantu abavela ne28 unongoloza longeleke njani i28 unongoloza ungeleke njani bephamisa u8 wezwa lonto le so wethayo ngeke ndoda phinde nakamhlola yabo udala engingadala yezwa lonto le ithi phela mawudala nama ngidale ngangani yezwa lonto le yonke into futhi usamba kanje nawe kuyona yabo kanti udala kanje mina ntoda ungifake lula yini yezwa lonto le hayi nami ngidale yabo lonto le unongolozi umnxilise lo layini ngami yamazi lo layini lo mfethu ungamphathi kahle yezwa lonto lo ngani ngoba lo mfana vele njobe la uze ngaye unongoloza yabo lonto le uze ngaye njobe la lo mfana yabo lo mayesethi ufuna ukudala kanje athi ungoloza hayi phinde nakamhlola yabo nawe ndoda phinde uthi uyidalele ngendlela udala ngayo ndoda unqwathe la unqatsha khona ndoda angizophinde nami lo ngithi yabo lonto leyo ngoba nakho usuwenze kanje kanjani yabo ayibaxabanise le nto kangangokuba wavele wadonsa yabo lensabula ephethe yabo ngifuna ukuveza lo yabona ngoba ngokalelo sentshonalanga lo mese lokuthiwa insabula yabo lonto wabe donsa bezona washo ukuthi sekade sekukanga kukhonela uyabona into ebaxabanisa sekukanga kukhonela kwakhahlele kukhonela yabo lonto le yabo bezona lonto le lesikhathi ethi uzama ukwenza lento le bezona lonto uyagcina insabuli le ayidonsile ungeleke njani yabo lonto le yathi
yabo yahlaba la kulokuzana kuyena nomfana ngubani yezwa le nto le ngoba wayengene phakathi kwabo wasengena phakathi kwabo kulokuzana ukhonela wathi hayi madoda phinde nakamhlola nidalane ningadibani yezwa ngikhumbule phela abafethu ukuthi sonke sila entshonalanga yezwa lonto yabo phinde nakamhlola udale yezwa umfowenu angadibani yayizwa le nto le awukwazi ukwenza mfethu umfowenu kanjalo yayizwa le nto le wathi wena usho ukhona nawe uyigunya kana sentshonalanga wathi wena yabo kuwa ngawo lapha ingakho sekugcina sekuvela omambazo lapho yabo le nto le ingakho nje ngifuna ukuyichaza yonke like but ngifuna ukuveza nje noma mbazo nobani bakangako ngindabuzwe lomhlaba vele ukonela tayi wena ke ndoda phula umuntu owodwa wena yabo phula owodwa lo usazochoma sona isibhozo wena phula owodwa wena uchoma u7 lezo wawusewuchoma u7 ungene njani what yabo wathi ayikho inkinga ndoda asixabene bathi asixabene ngendoda sesiyohlangana nezibhambanweni zeindlela yezwa le nto le uma ngikubona mina yabo kusho ungene njani mangikubona ndoda mina sengiyofuna ngichoma isibhozo bese ngivala ngawo u7 yabo emphambanweni zela emphambanweni zendlela ukuze ungibone ukuthi akusayiyona leyo ndoda leyo yezwa le nto nongoloza wathi hayi ayike ngaphandle ayikangake emdaka ayizwa le nto nami ndoda sengiyophinde ngifike ngichome ngo7 lo vale ngawo wena bese ngichoma sona isibhozo ngivale ngesibhozo mina yabo ube uzube nawo la yini yezwa le nto uthi wena udabukaphi yayizwa le nto le yabo kwabo kuhlukana kwabo ke you understand wasephakamisa u7 ungene njani wasephakamisa u8 unongoloza ayizwa le nto le so ingakho ke kade ngangiveza kwenye amavideo ngithi mina ama27 ayakwazi ukulala enkambini yase28 yabo ngoba isekhaya elikhulu labo lapha yabo so usengaveza nje omunye akhuluma into ayikhuluma inkambi ndoda ezimbili lapha ndabona ezulu umhlaba ezimbili inkambi i28 yabo ibhilidi elithusa ngomkone yezwa le nto le bese uzoba ibhilidi enjani elimhlophe yezwa le nto le angikayi lapha emagumbini amane omhlaba wena mfethu lapha ine sekuvela amanye amagumbi akhona yabo yezwa le nto le mina ngisakhuluma ngentshonalanga nempumalanga ngakhuluma ngenyakatho neningizimu yabo yonke lento itholakala kuphi endabukweni ezulu lomhlaba angakhuluma ngenyakatho neningizimu ngisakhuluma ngempumalanga nentshonalanga yabo le nto le wayeseyiveza ungene njani cha endoda ke mina ngendoda mina sengikhahlele kamaliphumi la yezwa lo unongoloza wathi hayi nakangako ubunawo lo la yini ukuthi mina ndoda mfethu yezwa lo mina ndoda ngikateleka yimi lo ndoda mayithi shona malishona ilanga ngikhahleleka leyo ndoda yezwa wathi hayi ndoda ke malishona wena maliphumi mina you understand bahlukana ke kanjani le nkambi yesithathu ke yasetshonala yase26 le asebeyibiza abana ngokuthi bona bayimpumalanga manje ikhandeke ngogrey leyo nkambi njengoba kade ngeke ngichaze kwenye amavideo ukuthi bathe mabayiboshwa uyabona lonto le bathe mabeboshwa yezwa lonto bafica abantu abana abafana bedlale namadayisi labana ungene njalo wathe labantu laba lamadayisi abadla benza imali yabo lonto le nangu nalomuntu lo cleaners la yabo usonto epostoli okuthiwa ugrey yezwa lonto wathi lo muntu usukamsebenzisa ukufaka inombolo la uyabo lonto le unongoloze ke ngangako ngalowo nombolo ethi hayi ngeke wayidala lo nombolo le labantu laba ngibathembi la yawo sibafice la yabo lonto le so uhambe kwahamba ke mfethu yezwa lonto bona laba grey yabo lonto le bamphikelelisa ungeleke njani yezwa lonto
kangangokuba namanje yabo lonto lo ingakho unongoloza namanje ethi awugazi lwana yezwa lonto ngoba uyazi ukuthi udabuke kanjani yabo lonto le noma nawo line ukuthi badala inombolo kanjani yayizwa lonto le kangangokuba ama 27 mfethu ayingqilikithi akangako ngindabuke ezulu umhlaba nawo lo line yezwa lonto le ingakho ngithi mina kwamanye amajele yezwa noma kwezinye indawo uthola kukho ke jele ngapha basemnyango uyuthola i27 ngempela kuca kumele fika nge26 ndoda kuyashiwa yezwa lonto le ngoba linalo line so omunye kumuntu kwamanje uyakhamba la ethi unamanga lonto bawabodwa lo usuke bamba indabuko ezulu nomhlaba khona uzobamba ulayini ukuthi uhambe ohamba kanjani kwahambani yezwa lonto kungani kwenze ku1 no2 no3 ingenxa yento ofethe yadaleka emzukwaneni yabo lonto abantu abaningi abangenawo ulayini wayo so ilento ngifuna nje lento ukuthi bahlukana kanjani ilo layini ngizama ukuveza yezwa lonto le lena ke mina ngikuqayo mfethu ngihuqa indaba yezulu lomhlaba kamzukwane yabo uzoqhamuka umuntu ohuqisa ibomvana naye akunikeze yakhe indaba yezulu lomhlaba uthola manje ayisafani nale kodwa le ekamzukwane le nangu ethi yabo bazothi abanye awusekhuluma kanje ngithi mina hayi ngoba manje sikhuluma ngalezi zinto yabo lonto le uyayizwa lonto le so manje ngifuna sibe nalo understanding nansi into engifuna ukuyiveza lento bafethu ngingachazi qane yabona inombolo eyisikelemu inombolo yezwa lonto ingakho ngathi ngihleze ngithi mina ungangeni enombolweni yezwa lonto le ngoba uzosuka la ufakwe la enombolweni ungenela ubosho leyo wesivili ufakwe enombolweni yezwa wabo udityaniswe lo line udityaniswayo yezwa lonto le ufake lo wena ufakelwayo yezwa lonto umuntu uyafika ko Lukop yezwa lonto ufika umuntu uyafika ko Posmo ufika umuntu line uyafika ko St Albans yabo ko Eastern Cape ufika umuntu line yezwa lonto le usuyaqala manje usuthi awu isikele mina ngoba ngakhona noma kuthiwa kuyaqotsholwa kanje indoda kusuke iziyanga engqondo yomuntu labantu so kwenye ingqondo manje uyabona le nto lana at the end of the day mina ke into yangenza ukuthi ngize ngithi mina uma ngifika ebhantshini ngithi mina hey bafethu ngikwetshiwe manje yabo ngikwetshiwe manje ngiqobolile inombolo ngiqobolile ayizingayishaya inombolo manje sengivela isikhathi sengifuna ukuphila into engakhuliswa ngayo ekhaya ngilanje ngingamanje ejele it's because angizange ngikwazi ukulalela abazali ekhaya angibalalelanga abantu abakhulile kunami ekhaya yezwa ngahlanyiswa ile into engangiyitshelwa abantu bengitshela ngendaba zenombolo ngathatha inombolo se26 ngiyisemnyango yezwa lonto ngafuna ukuyiphila lo yabona nekhaya bebazi kahle bethi bakhuluma abantu abadala basekhaya ngithi mina hayi yabona ngangidali ngalo nombolo yezwa lonto bethi ekhaya hey uthini ngithi mina hayi yes yabo ngathi ngisejele bathuka bethi bongivisa ejele bengifica ngibhamisa u8 bathi wena futhi yabo so into engizama ukuyiveza ukuthi lento isikeleni bezwe lonto into eyasejele kahle noma yona ingadabuka ngithi leyadabuka eminyango njengoba besho la ukuthi iyaseyimayini le yezwe lonto yagcina ingenele nasejele ngendlela engenele ngakuze kudabuka ama26 bezwe lonto le but lento le bafethu ngifuna ukutshela amanga mina once lento ngaye ngakhuluma ngento okubuka abantu lento bathi abayithatha bafuna ukuyiphila manje engathi manje sekuyinto yabona abaphila ngayo ugcina lo muntu umbone ngathi useyahlanya kanti yabo lonto le ingakho mina ngathatha lento ngiyiyeka mina yabo ibiza lonke ishumi nambili laba kangako ngalichazela istory yabo lonto nakhona athi labizwa yimina libizwa ngemi abantu ababengibona mina ukuthi hey nayi indoda ubaba inkanyezi yayizwa lonto manje hey idala kanjani ngoba phela simthandaza uNkulunkulu osemazulwini isichoma sona isibhozo thandaza uBlack Devil isikoloze esimehlabo ngathi mina ha thandaza mina uBlack Devil isikoloze kanjani mina ngibe ekhaya lokuthandaza uNkulunkulu uBlack Devil lo kuthiwa akafuneke ekhaya ngilana nje mina ngoba ngahlukana noNkulunkulu ngaqhubeka nosikoloze banga yenzwa lonto ngiyabona ke manje ngizothi mina ngifuna ukuqhubeka nento yasekhaya ngoba ngesikhathi ngikuyona angizange ngize ngingene ejele kodwa ngangena ejele ngoba ngithatha lezi zinto understand lento legcineni izogcina ikufaka enkingeni yenzwa lonto ngeke uzukhulume ngezingane zakho ukhuluma nazo ilanguage yenombolo ingane zakho izokubona ukuthi umuntu onjani mina kumanje ubose ukuthi uyangijeka umzimba wami ungangibhala ngishaye uDita2
yezwa lona abanye babengathanda abanye bashaya inombolo bethi lo muntu akayibhala kanjani wena ufuna simgcopoze yezwa lona ufuna simgcopoze simfaka uphawu ngithi mina hayi yezwa kwakhona mfethi ilokuzana inkanyezi yokuqala yathi hayi umyekeni ngoba endlini esengase ngikho naso sikhathi kwase ke ayengingakanga amagunya igunyana lekhona kwakukhona umgcobo naye futhi wena mfethi kwase kubawa nje umdala bezwa le nto le kwakhona nje kuba umdala wase Shepstone yezwa lo ube angasayingeni kasi kunindaba eziningi zenombolo so abantu ababephethe kwakuyinkanyezi ezimbili yezwa lo lezo inkanyezi zombili zasi number 1 yabo kwakuyinkanyezi zokuqala zombili yezwa lo nto akuyizona zathi hayi myekeni usho thina sihleze simbona la besikade sinaye la yezwa lo nto uyathandaza umuntu ukwazi wathi le enye inkanyezi yokuqala yathi lo muntu ngaze ngabuza ukuthi ngimqashe kanjani yabo lo muntu lo njalo ebusuku sihleze sibuzo ethandaza yabo kodwa isiyalo sasentshona siyadwa simthandaza uNkulunkulu osemazulwini asisifunga isiphambano sakaliphathi yezwa lo nto yabo sithandaza sona isigoloze simehla bomvu Black Devil yabo sichoma isibhozo asisifungi isiphambano sakaliphathi yabo wathi wena namqasha kanjani nangu ke manje usiyaliveza iqiniso kubo wena uNkulunkulu kanje asemiyekene enze into yakhe ngoba usegwetshiwe manje yabo kwaye kanjani ungangiphuma kanjalo nakhona kodwa awuthi bebehlangana nami emarempini kunjani ngiyazi mina ngiyele esontweni nani bebehlangana nami bayathu uthi awe Black Devil yezwa lona nami ngisicome isibhozo ngithi ayisaluthi ngibe ngiye enkonzweni behlangana nami uthi awomsaluthi ngithi nangu 8 ngibe ngiye enkonzweni so bayahlukana kanjalo ke ngokwendabuko yozulu umhlaba ewumzukwana uzoqhamuka omunye akuqela isibomvana kutshela enye indabuko yabo ingakho ke intshonanga kuthiwa hayi isinqamo sifakazele egcwele yezwa lona ngoba amajele ngamajele mfethu ngokwama province ngama-province yezwa lo nto le bazoguqela ulayini ngendlela engafani nolayini wena oguqeliwe yezwa lona kodwa mina le ngivezela yona indabuko yozulu umhlaba ngokomzukwana yezwa lona Mkhanya Kude TV ni subscribe ni like ni comment